أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ɓawo yettude Allah taguɗo en o waɗi en yimɓe o waɗi en kadi julɓe o waɗi en kadi e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. o okkori en nemaji ko hiɗen nemino ñameteji ɗi ñameten sen fuɗɗike limugol nemaji ko Allah nemini en kon
se limi ha jango en wawata andugol ko di jelu o kuri en nema ko wiyete ko yi'ugol ni ɗum ko nema ko Allah on okkuma fi honɗum no woodi woɓɓe goo ɓe yiyata sa yi'i kadi o ala landade ma kadi facture coggu ko yiwɗa ko ɗo noon sa consomi ɗo gaz ɗo électricité ɗo e ndiyam fendi mois tum ɓe addante facture ya yoɓu Allah o landaki en ɗum ɗo hiɗe weltanomo ɗiɗaɓum ɗum kadi o kori en nema ko wiyete kon fofugol kinal a lunnoto anda ɗum ɗo hino weli ma hino metti hino uuri ma hino haaɗi ma hino lammi ɗum kadi ko nema goo no woodi woɓɓe goo ɓe Allah on waɗani hara ɓe wata sendidirgol parfum on himo uuri ma o uura tammum ɗum o kori en nema ko wiyete kon hunduko nema ɗengal nema ñiiƴe e nema wowlugol no woodi woɓɓe ko boboɓe hara ɓe wawata wowlugo ɗum ka hiɗen hani mo weltanade kadi yettamo kadi jarnamo kadi sabu ɗum noon kadi ko ɗo wiyete Allah ɓawɗum ɗo fof o hokki en nema ko wiyete kon nema hakkil joni si on tino yaltude ga suudu mum suɓay coñci labaɗi timmuɗi o dara hara coñci ɗin ɗi sekaki fi wata o yaltu tun awra makko o yaltita ɓe yiyamo ko nema waɗi ɗum sa dari wano feetuɓe ɓen ma clocharɓe ɓe waali ɓen ka laawi to ɓen noon ɓe haajaka ɓe yahi hara tumbanno seeki hara ɓe fof ɓe yaltiti kono ɓay tun hakkilkin ala ton ɓe considéra ɗum kamɓe ɗum ko goɗɗum noon o kori ngay nema ko wiyete kon nema yahugol e arugol ƴettugol e wallingol jonnugol e jaɓugol ko ɗum woni nema juuɗe a ƴettay ɗo junngo naɓani artira jonnamo falla tappamo falla ma goɗɗo fokkitama tappugol kala hara hewtari ma ɗum ɗo kay ko nema no woodi woɓɓe gooɓe o jonnari nema o jonnari ɓe juuɗe o jonnari ɓe koyɗe kadi hara ko danguɓe hara ko ɓe boofoɓe kadi ɓe wawata yahude ka ɓe faala ɗum ɗo ko nemaji hiɗen hani weltanade o wiyeteɗo Allah noon kanko o mara ɗiɗaɓo o besonnaki e wallede ko kanko pet wiyete Allah o maraka o fuɗɗi o maraka o lannata o ŋuŋata o ɗanotako o ronkata kadi ñande be ñande sa waɗi boneji ma ɗi yeehi ka Allah kanko ñande be ñande moƴƴereji makko ɗin hatta kadi o accita ɗi tippo kadi kama ko ɗo wiyete Allah o hiɗen hani mo yettugol weltanomo ɓawɗum noon kadi okkima nema ko wiyete kon cellal la santé haraɗa silli king ɓandu ma ɗum no yeɗɗi a nawna ɗum kadi ko nema ko Allahu on okkuma kadi si a anditi ɗum ɗon hiɗa hani mo yettugol kadi mo wawno ɗum hara o jonnarima ɗum ɗon kadi mo wawnoma nawninde sa daari fewno ɗo joni buy hino ka labtaneji no waali ton woɓɓe koyɗe mum no heeli woɓɓe juuɗe mum no heeli woɓɓe hino opéra woɓɓe hara ko ɓe ñamirta hara ko raccordi waɗa ko ɗon ɓe ñamirta ɗum fopp hino woodi ton ko ɗo wiyete Allahu subhanahu wa ta'ala huwa al awwalu bila ibtida'in wal akhiru bila intiha kanko woni adiɗo mo maraka o fuɗɗi kanko woni sakkitiɗo kanko woni sakkitiɗo kadi mo maraka hatti kadi o mara nene o mara baba o mara koto o mara jaaja o mara ɓiñan o mara ɓingu o mara ɓiɗɗo kono himo gaynani hoore makko enen noon goɗɗo ko kelɗi o wata gaynalngol hoore makko ko be goɗɗo go walla mo goɗɗum ko ɗum en fof hiɗen haton jini e Allah kanko haton jina e meɗen sen waɗi ko moƴƴi en waɗani hoore meɗen sen waɗi kadi ko boni haray e lorri hoore meɗen ko ɗo wiyete Allah sa falama goɗɗum toroɗamo sa falamo yeddude kadi toroɗamo kadi hatta o newnanama ɗon kadi fi ko nanguiroyama ko ɗo wiyete Allah subhanahu wa ta'ala oɗo noon o ƴetti en ka makko ton o itti en lakara o addi en ka aduna ɗo fi hunde wotere pet fi yen rewmo o ƴetti en ka makko o immini en ko mission woni ko Allah on addi en ɗo o addi en ka santiye makko ɗo fi yen gollu hiɗen waddi e makko noon contrat on noon ko limité sedi no woodi ha ka gollata si neññande hewti haray woni fen contrat on hande kadi o aray o contrôla golle ɗen o ndaara say golle ma ko winoma ya gollu ko fof a golliri noon
o yoɓama. so ndaari a tawi a golliraari noon o yoɓatama hannde kadi. so yoɓima hannde kadi joddi ko yoɓma kon ko wayno mi hokkima aljanna naatoy so tawi golle ɗen timmi. so ari o tawi golle ɗen timmari wayna bon ko haltunoɗen kon a waɗari ɓay a respectari joddima haray ko yiite jahannama. nde ñalande ɗo noon nde hewtay, nde hewtanayi lan, nde hewtanayi on, nde hewtanayi nene men e baaben meɗen. déjà nde hewtanino woɓɓe goo feƴƴino e muɗum taw fiyonnu mbuymayino ɓen ɗon ni contrat maɓɓe on lannino. enen kadi ko hondutuma contrat on lannata a anda mi anda hay goto anda, goto e men anda ko hondetuma woni ko o mayata. ko andi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala. joni noon hiɗen gollude, est ce que ko wonɗen gollude kon ko noon hana gollirede? yo Allah taw hara ko noon. joni noon ko hondetuma arata lannata warata contrôle on a anda. neɗɗo noon si woni yehi ha hewti ka wone mayude, so hewti ka o mayata. si tawi ko julɗo, mi fuɗɗora julɗo on taw hara ko moƴƴanaɗo, Allah imminay groupe wi molnagi malaikaɓe ɓe ara assistugol mayde ka o julɗo ɗo woni e mayde ɗon. ɓe ara ɓe antura on tigi fof. malakul mawti on kadi ƴettay ɗo wonki kin ala dernière minute on noon kadi o ara o assista. si tawi malaikaɓe ɓen hewti ko ɓe inna ko saɗi moɗon ko tooli, ɓe inna ko ayyo wonki laaɓuki neminiki yaltuka ɓandu ɗo yaha ka joomi ma dowga, hiɗa weltana, hiɗa yarla, hiɗa jaɓana kadi. ko ɗum Allah inni e suratul fajri, ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. si tawi wonkikin hewti yaltugol, malaikaɓe arɓe ɓen hara ɓe ɓorni coñci daneji pen, hiɓe rawni pen, hiɓe laba kadi ɓuri ko laba kon. hara hiɓe ukkoɓe wondi e parfum ɓurɗo e urude e parfum ji ɗi andude ni ka hoore aduna ɗo ko wiyete ko misk, hino uuri hattirde e ko uuri kon. hiɓe ardi e ɗin parfum ji. si ɓe hewti wonkiki yalti ka nder ɓandu ha gasi, hara hiɓe jogui kasange ittaɗo ka aljanna, himo rawni pen, himo uuri kadi. ɓe ƴetta wonkikin ɓe watta ka nder kasange, hara ɓe jogui keesu hun tosokun, ɓe ƴetta sifa wano kunɗani, ɓe ƴetta ɓe watta ɗum ɗon nder ton. malaikaɓe dolle guluji cortège wonkikin, ɓe ɗowta wonkikin iwgol ka leydi ga yahugol ka kammu. si ɓe yehi ha ɓe hewti kammu aranu ɗo, ɓe konki fi natugol, ɓenɗo lando ɓe inna ko wonki homboni, ɓe inna ko wanki kaarijo, ɓi kaarijo. ɓe wowla inde mane, ɓe wowla inde mawɓe maɓe, ɓe inna ko saɗi ko tooli. ɓe udditanaki dambuɗe kammu ngun fof. malaikaɓe naatida e wonkikin, hara ɓe tambiki hiɓe teddiniki. wano yiroto noon sikki tawi cortège fuɗɗike feƴƴugol ɗo hara ko cortège du roi on kadi, hara no garda cenɗe ɗen fof par ce que ki golluno ko moƴƴi. si ɓe yehi kadi ha ɓe hewti ka deuxiéme kammu, ɓe ɗon kay ɓe konki, ɗon kay ɓe udditane, ɗon kadi ɓe ƴawa ko non ɓe yarata ha ɓe hewtoya ka kammu jeeɗɗaɓu, septiéme won ɓurɗo towde o. si ɓe hewtoyi ton, ƴetta wonkikin hande kadi jonnaki coloy wonkoy koy ka nder aljanna. hara coloy koy hino fijira ton wonkikin. fijira wonkikin ton ka nder aljanna ton, ha tuma nde ƴettuɗen koron ko ɗum woni ɓandu ndu loopal ngal naɓuɗen surroyɗen. sen surri ha gasi en ukkimo ka nder cercueil, en soki en ƴetti en watti ka nder leydi, en ombiti. Allah inna bon joni wonki an ka aljanna ga wonɗa, joni noon iw ton ki arta ka ɓandu hande kadi. wonki kin iwa ka wonno ton e juuɗe coloy koy ka aljanna, ki arta ka ɓandu ka nder gaburo. siki hewti ɗon noon, Allah noon immina malaika ɓen ɗiɗo wiyete ɓen honno munkari e nakir. ɓeɗo mission maɓɓe on ko landagol ma question ji ɗin ka nder gaburo. 5 question 6 question ça dépend. ko ɓe fuɗɗoranayi ma ko man rabbuka, hombo woni joomi ma, hombo jeyma, ko ɗum ɓe landotoma noon. si tawi ko a pullo ka faala ko pulal woloto,
siko arabuja fala ko arabe, siko français ko français, siko néerlandais ko néerlandais, hay say ko chinois. Neñande interprète ala hakkundeji modon. N'importe quelle langue mo wowlata hare malaika ɓe wowlay ɗum. Ɓe imminama ha moƴƴa ɓe joɗɗinama. Si ɓe joɗɗinima malaika ɓe arɓe ɓen ɓe inna man rabbuka, ene ko hombo woni joomi ma, ko hombo jeynoma. Si tawino hara ko a rewaynoɗo ko Allah ka aduna adu a mayde, inna rabbi Allah, maɗum Allahu rabbi, ko Allah woni joomi an, ko Allah jeyla. Donc haray déjà taw première question on taw donc a paasi taw ɗo woni 10 sur 10. Feƴƴon ka deuxième question, ɓe inna man nabiyuka, ko hombo woni annabajo ma on. Ɓe addanama photo, hara ɓe jogii photo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe inna ene hiɗa andi o gorko ɗo, hara ɗa renti photo o waɗani, inna o ko o wiyete Muhammad bun Abdullah. Muhammad geɗal Abdullah ko o woni annabajo an. A wawata ɗon reponude ɗum ɗon si tawi a andano ko hombo wonno nelaɗo fewdu wuruɗa, ko ɗum hiɗa hani renseigneade anda ko hombo woni nelaɗo. Ko honno nelaɗo wiyete ko Muhammad, ko honno baabe maɓɓe wiyete ko Abdullah, ko honno nene maɓɓe wiyete ko Amina, ko honno soro maɓɓe wiyete ko Abdul Muttalib, ko honno bappa maɓɓe wiyete ko Abu Talib, ko honto ɓe heɓa ko Makkatal Mukarrama, ko honto ɓe maayi ko Madinatul Munawwara, ko honnum ɓe gollayno hari ko aynugol dammi e waɗugol julayagal commerce. Ene fewndo ɓe jombi hari ɓe mari duuɓi jelu, ɓe mari 25 ans, duuɓi 25. Mo ɓe jombuno ko honno wiyete ko Khadija. On sahari Khadija no mari duuɓi jelu, duuɓi 40 ans. Ene ko duuɓi jelu ɓe iwri Makka, ɓe feriri ɓe yehi Madina, on sahari ɓe jogi 53 ans, duuɓi 53. Ko duuɓi jelu ɓe wonno Madina, duuɓi 10. Fewndo nelaɗo sallam ɓe maayi hari ɓe mari duuɓi jelu, hari ɓe mari 63, 63 ans. Ɗo a andi seeɗa e gurdam maɓɓe. Ɓe landoma kadi nelaɗo wanno gereji, fiiɗo l'islam sakitora ɓe wanno gereji ɓuri 10. Aranumo ɓe wanno o ko ghazwatu Badr, gere ɗen Badri. Nden ñande hari julɓe ɓen ko ɓe 313 personnes, hiɓe dari contre hefer ɓen plus de 1000 personnes. 313 contre plus de 1000. Imaginez ɗon mo ɓe ko jelo heɓata plus de 20K. Mais ɓe remporti gere on ko waɗi ko ñande 17 kadi Ramadan, lewru sumaye. En plus tawi julɓe ɓen hiɓe hoori kadi ɓe remporti gere on kadi, ɓe wari ɓuri 90 heferɓe ɓen kadi. Ɓe nangi woɓɓe kadi ɓe artidi e muɗum comme des esclaves. Ɗo andi gurdan nelaɗo. Ene nelaɗo jombuno rewɓe ɓuyi ɓe jombuno ɓuyi ɓuri 10. Ɓe jogino sonnajo wiyeteɗo Khadijatu bintu Khuwaylidin, ko oɗo ɓe adi jombugol, elle avait 40 ans. ɓay oɗo feƴƴini ko mo ɓe jombuno deuxiéme jo on ko sonnajo no wiye Saudatu radiyallahu anha, ko oɗo wonno deuxiéme femme nelaɗo on après Khadijatu bintu Khuwaylidin radiyallahu anha. Ɓe jombuno goɗɗo o kadi goɗɗon toon jiwun tosokun wiyete kun Aishatu bintu Abi Bakrin. Nene Aisha ko ɓiɗɗo Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhuma. Oɗo nelaɗo ɓe fiyansino e makko tawi himo jogi 6 ans, ko ɗum woni duuɓi 6. Hara noon on imaginari joni 6 ans on fewndo ɗo pay ko wataji hay ñamgol moƴƴa, ko même âge fewndo on say. Fewno ɓe waɗi mariage on kamɓe ɗiɗo Madina, hari nene Aisha hiɓe jogi 9 ans, duuɓi 9. ɓe wondi e nelaɗo juste duuɓi 9 kadi, ma duuɓi 10. Fewno nelaɗo mayata hari nene Aisha, elle avait 18 ans, duuɓi 18. Mais feccere diina kan fof ko nelaɗo maki, feccere diina kan fof ƴette e juuɗe Aisha oɗo, par ce que hari o jangi, malgré hari duuɓi makko ɗin hino fanɗi, kono feccere diina kan fof ko sahaba ɓen jangi koye juuɗe nene Aisha radiyallahu anha. Oɗo kay ko 18 ans o jogino. Oɗon noon fewno ɗo si goɗɗo no jogui 17 ans 18 ans, so innama fi jombeɗo inna mimmiɗo jangude, wonɗo e jangude kadi haray hino jombe. Ono worɓe so innama yon jombu inno mimmiɗo jangude, wonɗo e jangude kadi no jomba kadi. Ɗum noon ɗum yitande probléme jiɗi joɗagol e windugol SMS ha kollum kum ɓoylo. Fi honnum yonti jombu law
fi ko winnanta ko hande kadi haray on programme noon a supprime mo hande kadi yonno ko winnana en ɗa kon ka yaasi toon je t'aime ara joni a jogui ɓeygu ka suudu on wonday ɗon piiji ɗin fof feƴƴay ɗon aray ɗon ko alhamdulillah. c'est pas obligatoire kadi si goɗɗo jombama joni janggo ma ɗum o jombi faɗɗi janggo haray l'année prochaine ma mois prochain haray ko ɓe denna bo waɗa, c'est pas obligatoire. ɗum ɗon ɗo wawi jombi joni hiɗa jangude himo jangude ɗo wawi organisade moƴƴa organise o hiɗon jangude no luttade on hitande ma duuɓi ɗiɗi hara affaire ji ɗin fof feƴƴay hakkudeji moɗon noon kono hara bobo on habboɗon hay say ko hitande ma duuɓi ɗiɗi no wawa wonde, c'est possible. hiɗon andi déjà renseigné ɗum ɓuuri lan, mais ɗum ɗon hino ɓuuri e di joɗagol windugol wowla ko moƴƴa ma ndara ko harmi. ɗum ɗon fof Allah no haɗi ɗum ɗon moƴƴa, ndarugol ko harmi pour te satisfaire no harmi, windugol piiji fi heɓugol plaisir hino harmi, waɗugol piiji toon kay fi satisfaisagol hino harmi. kala no goɗɗo o gerdiri toon sina hara moodi makko ma ɓeygu makko c'est interdit dans l'islam, no harmi. Allah inni wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. wo gorko debbo awra makko on ko yo jogitomo, si wona ɓeygu makko ma mo jeeri ñaame makko waray ko yo jogitimo moƴƴa, na yo firtu tuuba makko sina yeeso ɓeygu makko ma mo jeeri ñaamu makko. joni noon ɓeyni o faman ibtaha wara zalika, kala yawɗo ɗaɓɓoyɗo petit portahi o to ka natiroya toon ha wawa huntude ɗum ɗon fa ulaika humul adun, wo ko ɓe tigi woni jaggituɓe ɓen, ko ɓe waɗuɓe bakkatuɓe ɓen. joni noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko kanko ɓuuri moƴƴude yimɓe ko tagga kon fof alal itlaq. jogande ma annabi adam ha ñande dargal ngal dari, kala tagaɗo ɓurɗo moƴƴude on, mo Allah yiɗi on, mo Allah ɓuuri teddinde on ko hombo ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fewndo o jombi il avait 25 ans, e nder 25 ans on kadi hari o mara on say nene, o mara kadi baba, il était al yatima à 100%, orphelin, na nene woodi na baba woodi kadi, oɗo ko al yatimajo ka fi wonno nene makko mayino il avait 6 ans, duuɓi 6 o jogino. kono o innari joni ɓay mi mara mi jombata, o innari joni tigi on ɓay nene an baba maayi joni mi muñoray ne tum, jomi accu ha mi heɓa jawdi. il n'a pas fait, o waɗari ɗum ɗon few. 25 ans tun o jommi, na goɗɗo woodi kadi, mais bappa makko e soro makko Abdul Muttalib oɗo no sutennomo, ɓe finance kadi mariage maɓɓe on fou kadi. mariage mo nela sallallah alih w sallam waɗana on ha ñande aduna on lanni sifa makko fillitete fi muɗum, ko feƴƴuno konde ñande bappa maɓɓe nani soro maɓɓe afwan waɗanno ɓe finance fi mariage on kadi fi wata nelaɗo suno. ɓe inna joni ko ɓay babe maɓɓe wuura, ma ɓe inna ko ɓay nene maɓɓe wuura. bappa maɓɓe no yiɗunoɓe hattirde yiɗugol, ɓe ƴetteyɗo jawdi maɓɓe nin fof ɓe finance fi nelaɗo sallallah alih w sallam. mariage on o finance tigi on ko ha ɗon, ha nelaɗo sa sallam ɓe welti, ɓe inni wo sagata ɓurɗo labede hari e nder makka fof, makka sagata ɓen fof simo wonirino, hari ala ɓurɗo nelaɗo labede. si tawi kadi fof moɓodiri kadi goto hara ɓura nelaɗo juutugol kadi tawi on. si tawi hara ko pigme hoy dow sifa wanwa ɗo ni haray nelaɗo no dow, si tawi hara ko juutuɓe ha dow ga sifa alimu ɗo haray nelaɗo kan no dow. toujours goɗɗo wa tawde dow nelaɗo sallallah alih w sallam. il était aimé kadi par tout le monde kadi. avant l'islam fopp no yiɗno nelaɗo sallallah alayhi wa sallam, hiɓe teddinno mawɗo, hiɓe teddinno karamo koɓɓen, hiɓe wallayno sonnaɓɓen, kala besoin niɗo e eddum, kala nelaɗo yi goɗɗo no faala hatojine wallede o, nelaɗo wallaynomo. hiɓe joguino ɓernde yaajude, c'est dit ɓernde maɓɓe no udditane no fii fof, ha ɓe jammiɓe as-sadiqul amin, neɗɗo gonguɗo nunɗuɗo hoolaɗo kadi. ɗum ɗo ɓe jammano avant l'islam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. joni noon deuxiéme question ko ɓe landotoma ka nder gabru ko to wonɗen man nabiyuka, ko hommo woni annabajo ma o. mais si tawi ɗo joni hiɗa andi par exemple Real Madrid, hiɗa andi Barcelone, hiɗa andi Bayern, hiɗa andi fi Chelsea, hiɗa andi fi Liverpool, hiɗa andi fi Manchester, hiɗa andi fi Manchester City, mi accirini, hiɗa andi fi ɓeɗo fof,
joueur jo be joueur jo kulobu ka woni transfert ko be transfert nimo jottoɓe le bar réservation hiɗa andi wonɓe kay titulaire hiɗa andi kono si a landama fi gurdan nelaɗo hara anda sa landama ya woodu inde ɓeyguli nelaɗo jowo hara wata wolde sa landama ɗum ɗa hani andugo ɗa wawi nde nelaɗo jommuno wiyeteɗo khadija ɓe jombi wiyeteɗo saudatu ɓe jombi wiyeteɗo aisha ɓe jombi wiyeteɗo hafsa ɓe jombi ka inneteɗo ummu salama ɓe jommuno ɓeɗo fo nelaɗo sa sallam jommuno kay sonnajo wiyeteɗo mariyatul qibtiya o mariyatul qibtiya o ɗo ko égyptien jo ko oɗo heɓani nelaɗo ɓiɗɗo wiyeteɗon ibrahim nelaɗo ko ɓe heɓuno ko ɓiɓɓe jeeɗiɗo 7 enfants 3 garçons et 4 filles worɓe ɓen ko abdoullah ibrahim e alqasim jiwɓe ɓen ko fatima ruqayya zeynab e ummu kulsum haray noon ummu kulsum e ruqayya ɓeɗo ɗiɗo ko goto jombunoɓe sahabajo wiyeteɗon ousmane bun affan radiyallahu anhu wiyeteɗo on fatima ko jombunowo ɗo ko ali ibne abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha haray fatima o ɗo ko oɗo heɓuno ɓiɓɓe ɗiɗo wiyeteɗon alhasan e wiyeteɗon alhusayn haray kadi entre parenthèse alhasan e alhusayni wona siwtaɓe ɓe siwtaka hande ɓe siwtaka janggo ɓe sataka kadi siwtede ko aden e kotomu c'est des frères ko wiyeteɗo alhasan on hecci wiyeteɗon alhusayn ɓeɗo ko wonno nene maɓɓe ko nene fatima ɓiɗɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓiɓɓe nelaɓe ɓen kadi fuu ɓe jeɗɗo ɓen fuu ɓe maayu e gurdan nelaɗo ɓe fuu hiɓe adi nelaɗo maygol siwona goto pet wiyeteɗon fatima ko oɗo pet wuuriti après nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko kadi maximum ɓiisu moyen ko wurno après nelaɗo ko 6 mois lebbi 6 tawi kankadi o maayi hande kadi o faami ɗum ko ɗum holli famille maɓɓe o fof ɓe yaaduno e muɗum sonnaɓe noon nelaɗo sallah sallam ko ɓe fatoto hari hiɓe ga suudu nene aicha ɓiɗɗo seydna aboubacre ne siddiq radiallahu anhuma ka nder suudu ɗon nelaɗo ɓe faati e lendire kadi en jangguino nelaɗo ko ɓe nula ko e lendire ɓe maayi kadi e lendire kadi honɗum kadi ɓe nela kadi e lendire ko ɗum hiɓe hewno horugol lendi ko ɗum woni tenen ɓay noon ɓe maayi e lendi ɓe surrano kadi e ñande ɓe surrano kadi e mardi ɓe surrede wo e mercredi on telen kafotro ɓay noon ɓe maayi hari kaɓe fewno ɓe fatotono hiɓe wonduno e esiraɓe maɓɓe ɗum ko ombo aboubacre ni siddiq radiallahu anhu oɗo arno takko nelaɗo hari maramo welduno ɓuuri aboubacre ɓe maraka mo ɓe welduno ɓuuri sayidna bilal bun raba alhabashi bilal mo anduɗe on ɓalejo nelaɗo sa sallam e aboubacre ɓe wondi ɗon ha balɗe buy tawi nawnar nen tiiɗi on sabi ɓe inni ɓay ɓe wawa rewgol julnoye gongol ɓe inni nene aicha yo yeeto baben mum aboubacre yo yaw o julna yimɓe ɓen nene aicha ɓe inni sayidna aboubacar kanko so feƴƴi julnugol yimɓe ɓen o wullay ha feƴƴita nene aicha inni yo suɓu goɗɗo goo nelaɗo inni o ko aboubacre innata yo julnu nene aicha insisti nelaɗo kadi insiste ɓe inni ko aboubacre yaw innamo yo julnu sayidna aboubacar feƴƴi julni ɓe si ɓe jangi ayeje fiika aljanna wowla ɓe fillotoɗe ha ɓe toro si ɓe jangi ayeje fiika fi lette wowla ɓe jangayɗe ha ɓe wulla ɓe toro allah yo allah danduɓe lette sayidna aboubacar radiallahu anhu o julnuno e tan nelaɗo sallallah alih w sallam ko ɓuuri waqtuji 10 ɗum noon ko teddugal wonande aboubacre ni siddiq ñande nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe fatotono nden ñande sayidna aboubacar o inni bon nelaɗo miɗo yahude ka an mi humpitoyo ɓeygure nden sedi miɗo yawde joni ɓaymi woni ɗo quelques jours mi yahari ka famille an miɗo yaada joni mi looto mi change ɗi coñci ɗo mi anda ko honno situation famille an o woniri toon après kan noon mi arta nelaɗo inni awa ɓe immi ɓe yahi ɓe acciti ɗon nelaɗo e hombo e nene aicha radiallahu anha ko ɗum onon jiwɓen rewɓe nayon hulu moodi mako yawnuta ko makko an gorko on kadi ɓeygu mako yawnuta ko makko quelque soit ko woni arde toon ɓe wondi ɗon quelques minutes
nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko wiyete kon sakaratul maut, ɗeɗɗere mayde nden. si meyde ɗaɗɗi goɗɗo net ko wiyete ngo ɗeɗɗi on tigi taw on ɗoyi wonkiki yaltu hay so tawi ko a julɗo taw muusendi ko heɓata kon a wawata imaginude ko honno muusendi ndin hattiri. nelaɗo ɓay satti iɗon andi nde ala ɓurɗo moƴƴude nde way nelaɗo ka nelaɗo maki ƴetti ndiyam hibbon e hoore han fiyo surtout seeɗa ɓe ƴetti satalde tew ɓe hibbi nelaɗo on se nelaɗo kadi ɓe maki hibbelan ndiyam kadi ɓe hibbi kadi ha timminde laabi jeɗɗi catale jeɗɗi ndiyam hiɓe hibbude nelaɗo fiyo hoynan ɓe seeɗa muusendi hon ɗum muuseedi mayde nden. ɓay nelaɗo sa sallam maki wo ala inna lil mawti la sakarat en bajaka mayri no jogii muusendi. on say payi goɗɗo ɗon inteɗo abdourahman o ini nelaɗo onon kadi on muusirte ni o inni hi neɗɗo fo neɗɗo menen annabaɓe meɗen muuse yeru embere ko yimɓe ɗiɗo e moɗon muusete. ɓayɗo nelaɗo sa sallam on say tawi kumpay ko wiyete kon abdourahman himo maƴƴi ni gosorɗo neni aicha yii ka yeeso nelaɗo no faala gosagol. on say neni aicha ɓe jaɓi gosor kunkun e juuɗe abdourahman ɓe ƴetti kamɓe neni aicha ɓe gosi taw ha ɓe gayni. ɓay ɓe gayni gosade ɓe ƴetti noon batte koɓe gosi kon gosor kunkun ɓe ƴetti ɓe jonni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo kadi gosi kaɓe gosino ɗon hara hande kadi allah ƴettitiki sawwunkiki hande kadi ɓe faati fewdo ɓe fatoto hari nelaɗo hino wallini sala maɓɓe on ko ɗum woni hoore maɓɓe nden ka hoore koyɗe nene aicha radiyallahu anha ko fewdo ɗo woni ko ɓe faati. ɓay ɓe faatike nene aicha ndaari tawi ɓe faatike ɓe sorti koyɗe maɓɓe ɗen ɓe ƴetti nelaɗo ɓe wallini ka danki. on say ɓe yalti ɓe fesi fesugol maɓɓe sayidna aboubacar nani kisan on say ɓe dogi ɓe ari ɓe ndaari nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ari ɓe jikki ka leydi ha ɓe gayni ɓe itti suddare ko nene aicha suddunoɓe kon ha gasi ɓe lunni nelaɗo ɗo ka tinde ɗo ɓe inni mayde ko allah o winnanno ma kon a meeɗi ɗum hande sedi a maayi hande an muhammadu a mara muuseedi ba'dal yawmi abada hay hunde ala ko muusa e ma après hande muuseedi wotiri joginoɗa ɗum ko nde mayde ɗo ɗulle a meeɗi mayde nde c'est fini hande kadi ko lutti ko fof hande kadi ko nema e nema e nema. ɓay noon joni rumeur on yalti sahabaɓe nani wondema nelaɗo maayi woɓɓe ka nanunoɗon nelaɗo maayi ɓe pigi crise ɓe yani woɓɓe ka nanunoɗon nelaɗo maayi hunduko jogaɓe wawari wowlde woɓɓe ka winoɗon in nanno nelaɗo maayi ɓe inni allah si tawi ko pellet gonga nelaɗo maayi jaɓu giti an ɗe wuminan har nawi mi yiwu hay goto ɓawo nelaɗo hande tellement ko ɓe yiɗuno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. sayidna oumar mo anduɗon on oumarul farouk o yaldini kaafa makko kanko jogii ɗo o inni kala innuɗo nelaɗo maayi o taƴay hoore makko nde goto suusari wolde. on say sayidna aboubacar ɓay ɓe waɗi nécessaire on ha ɓe gayni ɓe wallini nelaɗo ha moƴƴi on say ɓe yalti tawi sahabaɓe mo beeno jiiɓi o andugol ko honɗum waɗata tellement ke ko ɓe yiɗno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. on say sayidna aboubacar o dari woni ayyuhannas kono yo yimɓe o noddi no noddirno hande kadi mo be inni mayin écouten aboubacar ndaren ko honɗum o wowlata. on sa fof muuɓi hande kadi o tourde aboubacar ɓe ari ɓe huɓitimo ɓe inni wo man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu llah fa inna allaha hayyun la yamut. kala e moɗon laatinoɗo ko muhammadu rewayno awa hande dey muhammadu maayi. kala e moɗon laatinoɗo ko allah goto pette rewata allah ko duumiɗo e gurdan o mayata abadan. on say sayidna oumar ñaɗno ɗon kaafa kay yani o wawari ka tenude jogagol ka o inni aboubacar a faala yeetade me muhammadu maayi o inni pellet muhammadu maayi o inni a janngari ka qur'an ka allah inni innaka mayyitun wa innahum mayyitun an ko a maayowo muhammad ɓe fof maɓɓe kadi ko ɓe maayoɓe. o jangi aya goo kay ka suratu ala imran wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a.
muhammadu o wonari sina simple prophète e annabajo. ene esi muhammadu o maayi o yiltitato e batte ko wonnoɗon e muɗum, kala yiltitiɗo woni kefeero hande ge ɓawne laaɗo hay hunde o wata lorugol allah. allah noon yoɓay kala ɓe yettuɓe allah ko fuɗɗornoɗen kon ka deɓi on say hande kay noon ɓe andi pelletti wondema nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maayi. jonno mbay ɓe maayi be ɓe dara ko hombo wata succédude nelaɗo, wawata ɓe remplace ude wonayɗo hoorejo julɓe ɓen fou kuwafaɓe. hara on ɗon himo jaɓana, himo nanana, himo respecta. woɓɓe inni ko aboubacar, woɓɓe inni ko oumar, woɓɓe inni ko muhajirin, woɓɓe inni ko mo ansar. ɓe wayi noon hande kadi vote on ɗon tawi woɓɓe ko oumar wonani, woɓɓe ko aboubacar. seydna oumar radiallahu anhu o ƴetti junngo makko ngon o wayi ni, o inni kala falanoɗo votande lam min oumar wadde lam mubaya, haray min oumar mi waɗi aboubacar oɗo mubaya. mo nelaɗo on suɓino on yo julnu en fewdoɓe wuuri en yarlorimo ko fii ka diina meɗen ko hatta yarlorenmo kay telen kaduna meɗen. on say fappo hande kadi votani seydna aboubacre ni siddiq radiallahu anhu. ɓeɗo ɓe yetti hande kadi pouvoir on ɓe laami. ɓe laami ɗon quelques années, woɓɓe ni ko duuɓi ɗiɗi e feccere woni ko ɓe laami. tawi ɓen ɗon on ɓe fatike ɓe maayi. aɗo ɓe maayude ɓe wasi kadi ɓe ini simi maayi ko remplace talan ko oumar alfarouk. ɓe ƴetti tawi nela seydna aboubacar koɓe jogino ko dolokaji ɗiɗi pet e baboye ɗiɗoy koye ɓe waɗɗotono koye. ɓe inni o doloke arano ɗo surro lange oɗo waɗano langol noon kasange. doloke ɗiɗaɓo on e kum babum ɗo ƴetto ɗum ɗo jonnoyon oumar yo won hoorejo julɓe ɓen kankadi. ɓe inni oumar mi torikema noon ya hulu allah e hoore mofte mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam. ɓaynulal ngal yettige seydna oumar o fesi o inni hara min mi wona e hoore ɓe julɓe ene aso jiiɓe ya aboubacar namin ɓurno handugol. kono haray tigi tigi on julɓe fof ƴetti seydna oumar ɓe waɗi hoore maɓɓe kamɓe kadi kanko woni deuxiéme mon lontiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. seydna aboubacar kanko ko ɓe innaynomo no ɓe noddiraynomo ko khalifatu rasulillah, lontiɗo nelaɗo allah o. ɓayno seydna oumaru ƴetti watti joni ɓe innay khalifata rasulillahi, lontiɗo nelaɗo allah o. seydna oumar inni wo ɗum hino juuti, joni yo simplifié itten noon khalifa gi nen amiral muminin, hoorejo gomninɓe ɓen. à partir de là watta hande ka wiyede ko amiral muminin. ɓay seydna oumar kan kadi ko onno fatori hari himo julnude ka juulide nelaɗo waɗa ɗo ni ka mimbar ɗo subakare kadi kaw turi ɗon himo juulude o wiyeteɗo abou lu'lu'atul majusi oɗo a tawi himo suuɗi nder ton kamɓe hari juulide ɗen jalbirano wona fewno men ɗo ni tawi himo jogui noon ɗuma laaɓi kinki empoisonna moƴƴan mission makko ko fi elmingol seydna oumar. o acci ha seydna oumar kaw turi ka koppi ɗon tun o sorti ɓawo to tun o ƴetti laaɓi kin o tufi ɓe, o sorti kadi o tufi ɓe kadi ha tetekki ɗin foppo yalti. seydna oumar ɓe yani ɓay ɓe yani ha gasi goɗɗo ari remplace ɓe ɗon fi wata julde nden bonu. julde nden est plus important que kala ko woni on ɗo remplace. joni noon ɓe faala noon hande kadi nangugol ɗon kala sutiɗomo hande kadi o tufa mo, o tufno plus de 12 personnes ha goɗɗo heɓoyi idée ɗidolokaji sifa omo yetto mino ɓorno ɗo wonde ɗo o ƴetti on noon o suumi oya fiiɗo ɓe nanga kaɓe hirbinomo ɗon tun o tufidi kanko kadi waɗi sisi ɗon o warti ɗon hande kadi. ɓayno woni ha ɓe salmini ɓe ƴetti seydna oumar noon ɓe nayimmo ka makko. seydna oumar ɓay woni ha hakkille ɗen arti o inni wo hal sallan nas, est ce que on timmini julde mon nen taw tawi ko importi mo naafi ko tufa kon ko ɓuri mo importude ko est ce que yimɓe ɓen timmini julde nden. ndaare de importance de la prière harana wonaɓe ɗo pendant toute la journée hara juulari ma ɗum hara juuli o nder mo faala on. ɓeɗo ko wonno andon noon ko goɗɗo adete landitoyede fof dargal ko honnum ko julde nden. si ɓe vérifiani o yima julde nden tawi nde moƴƴi allah yafotoma ko lutti kon. si tawi ɗo régulari yonti andu hara tigui tigui on perdi waɗi. nde seydna oumar ɓe landi ene yimɓe ɓen juuli ɓe inni alhamdulillah. deuxiéme question ɓe inni o man gatalani
ene ko hombo wari lan ko hombo woni sabu mi maayi ko hombo tufi lan on say noon tawi tekki ɗi fof no waali ka leydi ɓe anndi hannde kadi ɓe hisata ko il faut ɓe maaya on say ɓe inni wo ko tufuma ko wiyeteeɗo abou lu'lu'atul majusi ko ɗo woni ko tufuma on sayne saydna oumar ɓe inni alhamdulillahi allazi ja'ala qatli bayna yaday rajulin lam yasjudu lillahi qat en mbami weltike wonɗo sabu ha min mi maaya on hara ko neɗɗo mo sujjanari allah hay nde wotere miɗo welti ɗum ɗo par ce que mi woni yanɗo shahid on say saydna oumar ɓe inni wo tawi hiɓe wallini ɓe hiɓe ƴetti hoore maɓɓe nden waɗi hoore kunsasum wani kon kunsasi ɓe wallini ɓe ɗon saydna oumar o inni wo sorte kun ƴetton hoore an nde wallinon ndiga hoore jaareni no gasa allah daral darɗe yurmede o yurmelam saydna oumar woni yewde ɗum ɗo ɓe ƴetti hoore makko nden ɓe wallini ka leydi on sa ini noddane lan fayɓe ɓen fof payi koye fop koye ari o waynodiri e maɓɓe o wasiyiɓe wasiye hon ɗum kulol allah e janngugol e wakkilagol e tinnagol e gollitirgol diina ko noon noon o wasiyori ɗon ha dernier on o nuli ɓiɗɗo makko mo jogino ɓiɗɗo wiyeteɗo abdoullahi bun oumar radiallahu anhuma o ini yawlandoyoɗa ɓeygu nelaɗo hombo aicha o gandi nelaɗo ɓay ɓen fatike ko honto ɓe surrano kaka nder suudu nene aicha annabaɓɓen kamɓe si ɓe maayi ɓe déplace atake kaɓe maayi wo ko ɗon ɓe surrete joni noon fewdo aboubacar kadi maayi ko takko nelaɗo ka nder suudu ɗon wonno ko saydna aboubacar kay surrano tawi noon hannde kay lutti place um gotum pet fi ka goɗɗo wawete surrede tawi nene aicha himo jogui décision kankadi ñande o maayi wo ko ɗon o surrete fi yo surre takko hombo takko moodi makko ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e takko baaɓe makko ɗum ko aboubacre ne siddiq radiallahu an saydna oumar noon e nelaɗo e aboubacre ɓe seedatano saydna oumar noon neli ɓiɗɗo mum o wiyeteɗon abdoullah yo yaw o lando nene aicha est ce que nene aicha accay o surre takko nelaɗo e takko aboubacre ɓiɗɗo makko o yehi landoyi nene aicha inni hari miɗo réserve no o place ɗo fi am min kono joni mi préféri joni yo oumaru surre ɗo min mi muññike wari o yottiti o inni alhamdulillah saydna oumar o inni ɓiɗɗo makko on joni si woni ha wonkiki yalti mi maayi few on gayni lallotugol few lutti surroygol ngol yahu landitoɗamo kadi no gasa hara ko absectani ko jonnani accord makko on o hersan no gasa noon kami maayi wo hande kadi o firtay san o change avis makko on ɓiɗɗo makko on kono nde o wiyete abdoullahi bun oumar ɓay woni ha seydna oumar maayi few ɓiɗɗo makko on kadi molti tek yehi landoye nene aicha o yini aicha ben ande innuno hande kadi so hewti ka surrugol yomi ar mi landoma kadi est ce que ko jonnunoɗa nanen ko han joni ko ɗum nene aicha ini subhanallah min mi wawa ahodude e neɗɗo wuuruɗo mi firta hadi makko ni so maayi min mi watta ɗum adde oumar surronmo ɗo ɓe yetti seydna oumar ɓe addi ɓe surrimo ɗon joni tawi nelaɗo hino ɗo aboubacar hino ɗo oumar hino ɗo tawi hande kadi ya plus de place dans la chambre heewi tew dare noon chambre hombo chambre nelaɗo on ɓurɗo moƴƴude tagge fon tawi ko fi 3 personnes pette wawa tawde nder ton ene noon daren saloji men ɗin hande dare chambre ji men ɗin hande dare ka walote ɗen ɗo paykum ɓe ko chambre jiwum ɓe ko chambre nene baba ko chambre to wattanen hakkil moƴƴa ɓay ɓe surriɓe ɗon ila neññande nene aicha ɓe accitari hoore maɓɓe nden ka nder suudu to ɓe landa ko fiyon ɗum ɓe inni wo gorko janano hino ka nder suudu ga ɗum ko oumar bunil khattab accitugol hoore mum nden moƴƴanani ko wattan hakkil moƴƴa ono noon feccere ɓen ɗo fof tiggaje ɗewwo gude ɗewwo ko fodde hino nder ga la yusmin wala yuhni min ju hay hunde nafata ete ha hulon allah hara on hulari oustage abdallah ete ha hulon allah hara on hulari nene moɗon ete ha hulon allah hara on hulari baben moɗon so huli allah ande kala ka yaruɗon allah hino renti on si tawi noon ko oustage abdallah ɗo ma nene mon ma babe mon ka yalɗon ɗo wara hande kadi lanni sa huli allah noon wa man yattaqi llaha yaj'al lahu mahraja kala hulɗo allah allah waɗanamo porte de sortie kala ka yarɗa heɓɗa difficulté ji
Allah jonne de sans solution ji kono si a hulari Allah kala ka yarda ko satteneji hebata Seydina Umar on non hari ha don on non waynodiri don o wayni pay koy haray neddo fu neddo juldo quelque soit titre ma on ko jandi ga ko oustaz kari ma ko mawdo kari ko cerno kari haray da hani tippitanade yimbe be fijida e pay koy kadi tippito kadi ley bay non o feƴƴi kanka do wasi yo hombo jettu Seydina Usman bun Affan ko do wido den o jommuno bibbe nelaado dido be wondi e oya hagasi on non maayi bayo maayi nelaado jetti o remplaçani be kadi bay on non kadi maayi nelaado be fesi be ni Usman haram do lutirno jiwogo kadi mo keteno ko don taylan ni ko non so landama ko sahabajo hombo innete zunnuraini jong annoraji didi dum ko Usman bun Affan radiyallahu anhu e der yimbe ben fo tagge fo ngon fo ko taga ko hay goto hebare sifa on sens jommugol bibbe annabajo dido sina Sayyidina Usman non odo ko rajulu yastahi minhu hatta al malaika hay malaika ben no hersayno Sayyidina Usman seede munum nelaado sallallahu alaihi wasallam yande go be jodi ka der suudu mabbe kambe be ngu mabbe nene Aisha tay non cionci mabbe di no nyori ha buseden doga fo no yaltiti parce que ka der suudu be woni Sayyidina Abubakar inni assalamu alaikum nelaado maki wa alaikum assalam be sanzar position mabbe on be suumari hay hunde on non naati quelques minutes Sayyidina Umar inni assalamu alaikum nelaado maki wa alaikum assalam Umar naati jodi ko fi hono wadi be duman naaki kambe Sayyidina Abubakar ko be esirabe parce que Sayyidina Abubakar no okkibe kambe Sayyidina Umar kadi ko be esirabe fi honno Sayyidina Umar kan no okkine laado be ngune laado wiete don Hafsa ko Sayyidina Umar woni be makko be ngune laado wiete don Aisha ko Sayyidina Abubakar woni babe makko Sayyidina Usman no inno assalamu alaikum ne laado be fankiti taw be jabaki be immi taw be wadi ni moddinki ni cionci ni ha mo yato narti kaftano ha mo be suudi bandu mabbe no papa gayni yotti be ni wa alaikum assalam Sayyidina Usman non naati nene Aisha yi non on action feddiro don bay woni ha be yalti be fo nene Aisha posa ni laado question be di fi honno Abubakar naati asudari bandu man Umar naati asudari bandu pourquoi Usman fokkidi tun suda bandu man on say nelaalo be maaki wo haza ar-rajulu yastahi minhu al-malaika woni wo accata mi hersa neddo hay malaika be hino hersa mo tellement que ko jogino kon teddunga Sayyidina Usman be filli e fillayeji kanko ha hande o yiitaaki awra makko o daaritaaki awra makko hana so pay ko yaay ko gato ale da tamboto nge fijirgol ay gono aywa konon kan boko yaay do joni sikka duma onno ko beeli yaso ngara ko wuttete ko ara be jay do jonno bay Sayyidina Usman odo bay kankadi yayi ha o feƴƴi odo kadi ko warado Sayyidina Umar ko warado Sayyidina Usman kadi odo kadi ko warado odo ka nder suudu makko woni ko be warimo ko be mbaari be tufimo be soppimo don ha o maayi Sayyidina Usman no himo tawano e burbe ben jogagol jawdi e tannelado sallallahu alaihi wasallam o yetno jawdi makko ni fappo finance fi l'islam o finance jawdi makko ni o finance on sayyidina sallallahu alaihi wasallam maki ma darra ma onno wo Sayyidina Usman hay hunde lorrata mo kala ko golliti baaw hande tellement que hande gadi o hebi garantie o naata yal janna himo tawano e weltinira be naata yal janna premier jong innaado naata yal janna tay hino wuri ko Abubakar après Umar après Usman après non Ali ko be sappo nelaado maki ko be do wete al ashratu al mubashshirina bil janna sappo be weltinira be naata yal janna tay no wuri be do nayono hino tawato bayno Sayyidina Usman warama hande kay non Sayyidina Aliya kanka non o jetti khilafa on hande kadi en innino ko Sayyidina Aliya jombuno nene Fatima ko kanko woni ben al Hasan e al Husayn on say kan non o jetti kanko kadi ko jettiren do fo ko histoire finela don fi landal ngal kanel gabru ko non de be landoto après se be indi man rabbuka ko benda ko man nabiyuka do hida hani andugol dum do anda ko dum do woni seeda timma hay 1% e gurdande laado sallallahu alaihi wasallam si bari yaron ko beyna kay ma diinuka ko woni diina ma kan
ina ko non al islam il faut fier d'être musulman weltor ko wonda juldo kon wata hersir dum kala ka yaruda ye goddo andu ko a jullo hollu mande ko a juldo weltora kadi ko a juldo wata hersir wata hulu kadi ko l'islam woni ko folata kadi ko l'islam on kay woni ko luttata kadi Allah no inni ko satti o ko satti wata mayude harahina on julbe wo kala kadi jokkudo diina go harana diina l'islam tawido mo kanko Allah ton harana l'islam jokkuda haray andu koy perdi wonda l'islam on ko dun jokkete weltor ko a jullo weltor a fini atay mawbe mako be julbe kadi tabita kadi l'islam gollitira l'islam kadi quelque soit kadi ko kutuma kadi on do wiyete diina ma kanni be lando kadi ma kitabu ka ko on woni deftere manen kadi inna alquranul karim kitabi de qur'anare teddune ko de woni livre ango sa yino ko qur'an woni livre ma ko il faut janga qur'an bimbi janga nyalorma janga kikide kala no jogorda tan ko ya jangu qur'an kala neddo duumotodo e jangugol qur'an Allah okkay mo teddungal Allah yidete kadi tanki da jangude alquran haray an e Allah hido yewtude ko Allah wonma yewtude haray hida jenti sa woni e neddo jangata qur'an andu an e Allah haray on tajo ndiri hande kati sida fala to yo Allah yewte yo telefonane ko a yettugol an on jangol parce que ko wonton ko fop ko parole makko ko hala makko mi resima si dun no feƴƴi ɓe lanno ma kadi ko honɗum woni qibla ma on kon do fewte njule al ka'batul musharrafa suudu kaaba teddinandu ko annabaɓen fof rewri ɗon no annabi ibrahima mahuno ndun kamɓe annabi ismail inna ko ɗon min woni komi fewtata juula yo Allah newnama on fof moɗon onon e mawmon fof yahan waɗoyon hajju e umra ɗi question ji ɗo sa répondi ɗi ɗo malaika ɓen inna ndaari ka sengo ma ñaamo waɗani tawaɓe udditiɗo dambugal ɗo hangal hewtoyi honto ka aljanna ɓe inna ko ɗum ɗo woni ko Allah maramma yiya to suudu ɓurde laɓede ɓe inna ko ɗo ñande dargal ngal dari o ko ɗo woni ko natata ɓe inna ya ndaari ka sengo nano waɗani yiya ɗo kadi dambugal no udditiɗa ɗo ha hewti ka nder yiite jahannama yiya ka nder yiite toon kadi suudu façon bolle e lette façon tortiɗo fopp harano nder ton malaika ɓe innama honno si a gollano ko moƴƴi ko ɗo natoyta kono ɓaya golli ko moƴƴi ko e ndu suudu ɗo natoyta ko ɗum en fof meɗen mo ɓeeno jogui galleji ɗiɗi deux villa goto ka aljanna e villa goto ka yiite sa golli ko moƴƴi kon ƴettoya o villa ka aljanna sa golli ko boni kon natoya o villa ma ka nder yiite joni noon si tawi oɗo waɗi ko moƴƴi oɗo waɗi ko boni ɓe waɗa échange oɗo ƴettoya ɗiya village ɗiɗi ka aljanna oɗa ƴetta village ɗin ɗiɗi ka kon ɗe majje faal ɗon yalla dabɓen en fof meɗen aljanna si ɗum ɗon feƴƴi noon joni si tawi no hara noon mayɗo on ɗon hara hina o julɗon ha ko ɗo woni probléme o nde malaika ɓen no ara taw tawa moɗon taw malaika ɓen ara hara ɓe ɓowli hiɓe niɓɓiti conciɗi ɓe ɓowri ɗo fof no niɓɓiti no kaani no hulɓini ɓe ara tawa ɓe jooɗo ha ɓe gayna ɓeyna ko ayyo wonki soɓuki tuunuki waɗayno waɗi bakkatu yaltuya ha ka jomima fopp hiɗa tikkana si tawi wonkiki nde ɓe yaltinaki harno wawi so tawi a ƴetti laɓiɗa seekude goɗɗo kadi hara o ma yaari ɓe yaltinira wonkiki avec force ɓe yaltinaki hara ɓe addori kasangue ɓalejo kis niɓɓituɗo kadi luuɓuɗo kadi hara no luuɓi ɓuri toilette on ɓe ƴetta wonki kimɓe waɗa ɗon ɓe ƴetta ɓe waɗa ko kadi e keesum ɓe soka ɓe fuɗɗo lettudeki ɗon ka deux le début ɓe ƴetta wonki kimɓe ƴawa yewgol ka kammu hara malaika no cortési ki kadi kala si ɓe hewtoyi ka kammu ɓe wonɓe ɗon ɓe inna ko wonki homboni soɓuki tuunuki ɓe inna ko wonki kaarijo ɓi kaarijo ɓe wola inde ma ne inde mawɓe maɓe malaika ɓe ɓeyna oɗo men udditantamo kammu kiiɗo ki natta dowga ɓe salo udditugol wonki kin natata ɓe accita wonki kin ka kammu dow to ki yaaki suƴƴitoyo ka jeeɗɗaɓiri ka 7e onno terre liga ka wiyete toon sijjil wa ma adraka ki yaa toon ka loope yiite jahannama kin ɗon ko toon ki wona e lettede siki hewtoyi toon kadi ki yiltide kadi ko noon ki wona lettirede ki waɗe ley ley toon ka yiite toon ha tuma ƴetta ɓanndu ndu wattoya ka nder gabro si tawi noon wattama toon hannde kay ɓe itta wonki ki toon hannde kay ɓe adda ɓe watta ka ɓanndu
ɓe malaikaɓe ɗiɗo wiyeteɓe ɓen honno Munkar e Nakir. ɓe ara kadi ɓe inno hey monsieur levez-vous, immoɗa joɗɗa ɓe fuɗɗoma lamlade question ji ɗiɗi ɓe landino oya nanen, c'est des mêmes questions ɓe landoto oɗo kadi. Man rabbuka, ko hombo jeyma? o inno la adri, mi anda. A anda ɗum ko probléme no komin landoto on ɗo yo gardar toon ɗon inno nami pré ɓen ɗon si ɓe landoyke ma réponday. hiɓe jogui ko wiyete comme ɓolde, voilà. forme on ko ni waytata, ɓe ara ɗo juuti moƴƴa no janɗi, ko ɗum ɗo ɓe ƴettata ɓe luubomo. si ɓe waɗimo wonsoy luubande wotere ɗo o hatto yoka leydi jeɗɗaɓiri ley kadi leydi ndin inna ko yo kefeero geddo Allah ƴew kadi o ƴewa kadi konko ɓe luubotomo ɗon ko luuborte kon. si ƴettama luuborama fello ngo anduɗon fello ngon fof ngo wonta e jaare. après Allah yamira ɗaɓru on, ɗaɓru o yo ɓiƴumo, c'est dit cérémonie ɓiƴamo ha partie ji woniri ka côté droite ɗo fof artira ga, ko woniri ɗo ko fof artira ɗo tellement que ko ɓiƴa fof makko muñconira. ko muñciɗo wono mayatake goy mayde ala on say Allah inna ndaariga seɗgo ma nano ndara ni hara ɓe udditi ɗon ha hewtoy hon to e nder yite jahannama. ɓe inna ko ɗo woni werde ma nden, ko ɗo wonɗa e wonde ha ñande dargal dayi, ko ɗo kay woni ko natata. ɓeɗe ndaariga sengo ma ñaamo ko ndara ɗo hara ko renta aljanna ɗum no foti. a ɓeyna si a golluno ko moƴƴi ko ɗo nataynoɗa, jonnon mbaya gollari ko moƴƴi ko ɗo woni ko natata. ko galle honɗe majje gollanten, gollanowo aljanna naɓata SMS hara ko SMS harmuɗo. gollanayɗo fiyo heɓoye aljanna darata photoji harmuɗi. gollanayɗo fiyo yahu ko aljanna accitata hoore mum nden ka yaasi jiwo hewɗo ka jombe. gollanayɗo fiyo yahu ko aljanna ƴettata pantalon hum faaɗu kum sexy hum watto, ƴetta wudere watta ɗon, si ari ka juulirde ga waɗa wudere noy, si yalti monda ha gayna watta ka saako. faalaɗo gollangol aljanna o heɓoye aljanna tarata fiyer ko woni ka juulirde ga kon tun, si yalti itta tikkawol ngol ha gayna watta nder ton. aɗa yini hoorema ko yiite wonɗa e gollande, ko yiite wonɗa e gollande. haray goɗɗo ko yo hulu Allah hara hay goto rentamo, ko ɗon woni kulol Allah ngol. mais waɗirgol semblant ƴetta jilbabuje fotayɗe wa Belgique fo watto, hara ko fi argol ngol tun ka juulirde. hara son fotti ka hoore laawol to on fottoyɗo joni Roger ma on fottiɗo Deburker ma si foire waɗi ɗo a yeeyi on fotti toon hara watamo darugol. goɗɗo nde ñande ɗo hecciyanki ɗo e mercredi sen ni oto tappamo ɗa himo ɓorni ko kolan o waɗi, kolan wonɗo e jangude ɗo kolan o waɗi. o haynila jaka min hay mi yaari o mimiɗo habbi fe jakanganomo habbi fe ko be o taƴita jonno be ɓen fotta. mi imagine ta mi yimo a distance hakkilla wata jaɓugol on ko ɗo woni e jangude. min ari noon ha ka fottugol jakkanko gayno panikade anda min mi yaari mo miɗo andi pellete hina kanko watta sifa ɗum. joni noon o sikki mi yimo hewtimin usaji assalamu aleykum mi waɗi ni seni oto tappaɓe men fo amen tellement que komi daari mi tawi ɗum ɗo no hulɓini no yurmi par ce que mi da kono ina kanko woni komi feli ko nene makko e baben makko par ce que ɗum ɗon kadi ɓorna ɗon kaka nder suudu ka nene makko e baben makko ko ɗon o ɓorni on kolan noon o yalti ka yaasi himo ƴetti sukundu looti ɗum walliniri ɗo aynayi sukundu ñaari huwa sikku yo fe on ɗon noon tout va bien labama c'est dit o fini fus nafata o andi eyyi ko woni jiwo finuɗo ko woni jiwo finuɗo na ƴettuɗo ɓandu mum ɗum acciti holli cheytane e yimɓe faalaɓe ka yaasi. ko woni jiwo finɗo ko ƴettuɗo ɓandu mum ɗum fof suuɗi ndu o inni min ɓandu an ɗum memata ndu si wona modibo an on. ko woni jiwo finuɗo. jiwo komojo ɓurɗo e komiɗude o fof ko on yaltintinɗo ko yimɓe ɓen beson ni yiwgol ngol fof e ma yaltintina fof hollaɓe hande kadi ko woni jiwo komojo on. o finuɗoɗa ko suuɗɗo ɓandu makko ɗum fof
o ini ɗum ɗo yii ɗum ɗo wo memi ɗum ɗo wo modi bangon tuma mi jomba o woni debbo finu ɗon enen noon en sikkay kala si goɗɗo ƴettiɗo coñci timmuɗi o ko komojo ni o fina la ko an Allah inni no fini ko annenaɗo sallah ai sallam inni no fini ko a woni ko aljanna on kadi faala o ɓorniɗo ɗa ko ɓorni wo hara nde himo ɓorto no woodi woɓɓe ɗo nde ɓe ɓorto pantalon maɓɓe ko miñira maɓɓe fof arata mo be poodira sengo sina ɗum ko yaltata fes ɗum ko pinal noon ɗum na pinal c'est bon ko noon le woniri kana no woniri ɓokkoyen ɗo déjà joni ɓe yaltinani ɓe ɗo pantaliji ɗi joni ko élastique ni sa wattike tun koolete ko ɗimɓe le yaltinde hande kadi hara ko wattante pantalon ngon fof hino waali e ken si hewti kikire joni ko innugol payi kunkum miñiraɓe makko koye poɗana ɗo palno mi hokkete soodoya bonbon ɗum na l'islam noon ko a julɗo ni waɗu coñci yaajuɗi scientifiquement ka fii ka santé kadi coñcol ɓiƴƴingol ha moƴƴana kadi santé cellal ma nga kono coñcolngol ngol yaajiri wo ko noon hara kadi circulation de sang on ɓuuri moƴƴirande ɓanndu ndun kadi ɓornoɗa ɗum ɗon fof ko fiya yalto ko yaas ɓeyna en mbawno laba yi ayi o ayi forme o ayi boɓoy o no jooɗi ɗum ko ɗum nafata fus nafata e jente ono worɓe ɓe gadi ono worɓe gadi ko weltan fof saw o yiiɗa ɓorniɓe jilbaɓe ɓe ko kala ɓorniɗo siga koye hara yeeso ga no jooɗi haɗa waɗi o jokkini tunkino daara fus ɗum nafata jente ga a darata ɗon ha haara a darata ɗon ha suusa memugol koya ndara ɗon hawta tamponnoma e nder muɗum fus nafatama joni noon an debbo jiwo waɗɗo ɗum on ko a woni fotif jon ko a woni bakkatuji kala ko heeɓi ɗon ko an ronditoto an e hombo an e yumma ma e baben ma accuɓe ɓen yaltidiɗa ɗum e ka suudu ƴettuɓe mbuuɗi ɓen jonnuma soodoyɗa sifa ɗum ɓorniɗa yeeso maɓɓe ɓe suusari inde ya accu an wo yumma ma wo baben ma o so maydi e ɗum ɗon ko yiite jahannama yawa toon yiite jahannama fiyo ɗum a soñji julɓe ɓen ka yaasi goɗɗo yalta e ɗo no wondi e salligi nde mo hewto yara salligi on boni sabu on ɗum sabu ma an sabu ko ɓorniɗa kon no yurmi no hulɓini joni noon ko enen ɓuuri wona e wadde ɗum no onon jiwɓe inneteɓe hino janngude ɓen son fottama ka yaasi ɗo goɗɗo wata darude se mi acci toon janngugol ngol hannde kadi jokko ɗum ɗon nafata hay hunde si tawi ko ya wonɗo joni ga sa ari ga haray ko hajja kaari si yaltama yahama kaari to haray ko madan kaari ɗum haray labaka hule Allah hara on hulari karammo ko moɗon hule Allah hara nayon hul nene mon e babe moɗon ɓen ko on hersuɓe teddinon ɓe taw watto ɗin coñci na coñci julɗo noon na coñci l'islam noon na coñci aadaji men ɗin noon na coñci fina tawa noon na ɗin coñci naɓata aljanna ɗin coñci ko naɓata ko yiite jahannama kala ɓornotoɗo ɗin soñ ka yaasi nela sa sallam maaki ko ɓe wiyete nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun wo ɓeɗo noon wo la yadkhulna aljanna wo ɓeɗo ɓe natoyta aljanna ɗiɗi wala yajidna rihaha ɓe heɓoyta kadi ɓurgol aljanna kadi hay ɓurgol aljanna odeur on ɓe ɓornoɓe sifa ɗum ɗo soñja yimɓe ɓen ka yaasi hay ɗum ɓe heɓoyta ɓurgol aljanna noon no heɓo ka yarete embere 500 ans duuɓi temeɗɗe joyyi hara a fuɗɗike santude odeur aljanna o joni noon an waɗowo ɗum ɗo yaha ƴetta ko ɓuuri hulɓinade gon fof si lekkol on fermi ɗo joni ɓayno anda nder ga kam mes moratake fermay ɗo tun ka ɓe yaaɓe tokkoya goɗɗi go kay ɓe watta ɗon kadi Allah huuɗi tokkuɗon huuɗi tokkanaɗon kadi nene ma e baben ma hiɓe faala ya few ɓe suusa Allah ɓe ronka hersude nela salah sallam ɓe ƴetta mbuuɗi maɓɓe ɗi ɓe yangi ɓe jonnama ya sooɗo e mes watta ka hoore ma Allah huuɗi tokkuɗon o huuɗi tokkanaɗon ƴettuɗo mbuuɗi kadi finance mum ɓen ɗon fof ko huuɗaɓe si Allah ɗon huuɗi ɓen ɗon fof ko yiite jahannama woni werde maɓɓe na ɗum ɗo wonɗon jangnede ga na ɗum ɗo wonɗon e waajede ga wonaɗon jannede ga ko toppugol mes moƴƴa somi waɗa ɗon entre parentése hunde wotere mi yiltito ka paykoy koye seeɗa koko femboto ɗo waɗa rok ɗum na dinam noon ko nandintinagol noon e yimɓe bandi noon ka yaasi yiwɗo ma o haray no andi ko ndowdi jikku ma kon
mo be men ko ambassadeur ka famille mum no ɓornorɗa o si tawi ɗo joni aymiga yahi baraban ɗo anaɗa e magasin ji ɗo magasin ji ɗin hara nder magasin o fof ko ceinture wona yeyede yiya ɗo pullo mo nene mum e ben mum woni fulɓe julɓe soodoya tuuba yuppa mba yaltina slip mum on fi tigi tigi on excitugol jiwɓe yo yiw slip daari ko loyi nan slip hum ma tuunu ko luuɓu kum ko suwirta boɓi maɗi ko kun ƴettata an a her saari yaltingol yo yimɓe yiyane ka yaasa no hersini déjà no hersini déjà hino ñiddi déjà taw slip ko suuɗata bukki mangin kon ko ɗum ƴettata yaltina to fiyo yimɓe yiw omo beso omo besoin ni yigo slip ma ɗon si tawi slip ma on ko marque Nike siko marque Noik siko marque Adidas kala ko woni marque moɗon a julɗo ko no yaltidinta coñcimo a gorko kadi no innano gorko kala ko woni hakkude wuddu makko nun haka koppi duwaka yaltitugol joni noon wattoɗa coñci ɗin mawmaɓe ƴetta mbuuɗi jonnama ha gasa yaha soodoya coñci seeɗa prix ji kadi a soodata ha ɓe sooda ceinture ni simi furi o gonon ɓe jooɗiɓe yeeso an ɗo si innema ɗo joni on toon dolo kon gon ɗo en heɓata ɗo 5 wattiɓe ceinture en furi e joni sen daari ɗo kay ɓe tuuɓe mum hawri ɓen hara yuppatako en heɓata ɗo ɓuuri 5 personnes ko lutti kon fof wande kadi ko nde hiɓe yaa hiɓe tamborima ɗo awa voilà mi sakkitora yewtere anden honno miɗa toro Allah yo Allah waɗo en fof nani jaaɓi mi torike on mi jeeji on mi torori on fi Allah koko wowla ɗo wata on waɗu andite ñande goo a nawnayi sa nawni ñande goo a maayay sa maayi ñande goo Allah a naatay ka nder gabum sa naati toon ɓe landitoytama golle maɗen taw accitirni hoore mon nden moƴƴa so yehi soodugol soode coñci yaajuɗi wanono jiwɓe woɓɓe ine a jangol ngol no ɗuuɗi ko il faut pantalon jean woɗɗo pantali hara ko pantali tisi hara no yaaji a ƴettay koolan waɗa nder ha gayna ƴetta pantalon watta ɗon hayso ko plein hiver no woɗɗo koolan o spécial hara ko fi jangol wattu koye ɗon hande kay koola ɓandu ma ɗum ha gasa ƴetta pantalon yaajuɗo watta ɗon a surriki a woni julɗo si ɓeyni joni fular wattake ka l'école ɓorno ha moƴƴa o moyin ko ɓuuri fande kon awa ara haka dambugal awa si itta naata sa yalti kadi watta ɗon kadi o moyin ɗum ɗo holli wondema vraiment hiɗa yi dina ma kam kono ɓina fular ko yewgo soode a coñci ɗum labaka fota jiwo o heɓi valeur o foppu falamamo o si tawi o suuɗi ɓandu makko ɗum haramo ɓe no humpa ko woni ɗum suuɗa ley ton mais si tawi ko suuɗeteno ko foppa ƴetti a weɓitani yimɓeɓe ko ɗum hande kay haɗa mali valeur haɗa jogaki valeur gollitire dina mon kan huule Allah herson karamo ko mon teddino mawɓe monɓen kono watan huluɓen noon ko Allah goto woni ko hulete ono worɓen kay sa yeyi sodoygol coñci ta ƴettu sooda man ton hu hara ko hattu ko wona ka sengo ɗo wudduga ƴettu coñci yettiɗi coñci timmuɗi ko ɗum woni julɗo ko ɗum holli ko a julɗo yiwɗoma wo teddinte kono sa ƴetti coñcoye daɓɓoye potta ɓornike ɗum hay hunde nafatama ko pour quelque temps hu seeɗi tu gara fuuti hande kadi sa yeyi ɗo joni ha a jombama a fuɗɗi heɓde ɓikkoye ɗiɗoy a tawa wata wattade koye andino joni hara a accitirade fi Allah ko accitirɗa hande kay ko ɓay hay goto falakama darde a woni yummira wi ko fi ɗum hande kadi c'est pas bon fewdo ka wonɗon jehenɓe ɗo paykoye ɗo fewdo Allah no yiɗi on ɓuuri mawɓe ɓen par ce que oɗon fewdo on waɗani bakkatuji boyi no woodi to yimɓe jeeɗɗo ɓe Allah waɗoyta ka leyɗowdi arsi makko yawmal qiyama ɓeɗo o suɓoyeɓe o inna onon are ɗo gandata soñdia ko woni lakara immi yaha sajjantako immo yaha o suɓoyay jeeɗɗo ɓe inna onon ɗo wonne ka leyɗowdi arsi ɗo onon ɗo heɓoyta soñdia to no tawa e maɓɓe suka debbo ma suka gorko paykum mawnukum e nder dewal Allah hara coñci makko ɗin hino timmi kala ko watta kon ko waɗirta ko fi Allah ko ɗum ɗo woni diina kan ko ɗum ɗo l'islam o yamiri sa woni neɗɗo reeniɗo kadi haray mawɓe ɓen fof e ustage ɓen fof makko baɓe fof no wattani hakkille e ma
sino yama sukaro mo fala jombugol inda ko jiwo ka on non on ko ƴettayɗo coñci l'islam on ko aade moko bano mi ƴetta exemple sakkitiɗo wadde ɗo on bo o sakkitaɗo jombe ɗo Aisha ɗa toro Allah yalla feppindimo e moodi makko kala ka o yehi kala landaɗo ina on ɗon noon kala jombuɗo on ɗon hara heeɓi ɓeygu kala jombuɗo on ɗon hara heeɓi ɓeygu komɓe mon yiya nan ko sifa ɗum no ɓuri so ɓe yehi ɗo joni ɓe innami no faala ina he subhanallah on ɗon noon wata memo on noon sa memi ɗo hara heeɓi probléme on min fottinde ñande rosier to himo ya gordo garda ka hoore laawol to ɗum ɗo hana ko ɗo foti wowlegol ɗo woɗi foti wowlegol ko andirton kadi wano joni onon senɓe ɓen ɗo joni ma onon ɓe jiwɓe ɗo si tawi jiwo joni ko accitireɗo ni ɓandu mum ko hoore yaasi ka fottuɗo wo hara affaire ji ɗin fof hino e kene si tawi ko ɓiɗɗo ma hewto e jomboygol hakkude mon e Allah on acca o jomba on wallahi on faltake o jomba jiwo si woni accitirayo ni ɓandu muɗum si ɓiɗɗo ma yino faale sa woti mi feeray ko directement ko ɗum wiyata ka par ce que haray a andi taw on no nadduwaɗo jombede noon joni noon pourquoi onon comporte on to ƴetto si kadi comportement ji waɗon e hoore mon fewno ɗo labaka kala ko a faalaka ɓiɗɗo ma on ƴettoya sifa ɗum ko ɗum holli ɗum ɗon hina ko moƴƴi mi toriki Allah yo Allah tawara on fof on paasi